बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बिटिआर खुंथाया दिनै कन्ट्रेक्चुएल बेसिसआव 6 दाननि थाखाय सा 538 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथायलाइ गथायदों। दिनै सानजौफुआव क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गथायनानै होयो बे थिसनथायलाइ बिलाइखौ, जेराव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि अमरज्योति बर्मन आरो बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्ममोनहाबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि आपार प्राइमारि आरो गोजौ फरायसालि जाय फरायसालिफोराव प्रभिन्सियेलाइज जानाय समाव बिगियान आरो सानखान्थिनि पस्टआ क्रिएट जानानै फैयाखैमोन एबा प्रभिन्सियेलाइज जानानै फैयाखैमोन, बैबादि फरायसालिनि थाखाय बिटिआर खुंथाया दिनै कन्ट्रेक्चुएल बेसिसआव 6 दाननि थाखाय सा 538 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायदों। बे समाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म आरो नेहाथारि अमरज्योति ब्रह्ममोनहा बे हाबाफारिनि सायाव आबुं फोरमायथि होदों। दिनैहाय एक्चुअली जोङो मोननै केटेगरिनि जों होनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय जे साइन्स आरो मेथ्सनि। बे साइन्स आरो मेथ्सखौहाय जोंहा टटेल बाहाय 438 जोंनि बिजाथिजों थिसनदों दिनैहाय। खिन्थु बेयो मोनसे कन्ट्रेक्चुएल बेसिसआव आरो बिसोरखौ 10,000 करिया रिमुनारेसन होनानै जों खालामदों। आरो बेखौ मानो थिसनदों होननानै बुङोब्ला बिनि एन्सारा मोनसेल' जे एक्चुअली जोंहा माखासे ओरैबायदि फरायसालिफोर दं जे फरायसालियावहाय प्रभिन्सियेलाइज जानाय समावबो साइन्स पस्ट दा क्रिएट जानानै फैयाखै बा बेहाय प्रभिन्सियेलाइज जायाखैमोन साइन्स बा मेथ्सआवहाय। गतिके बे साफार जागासिनो दं, स्टुडेन्टफ्रा साफार जागासिनो दं। ओंखायनो बे मोनसे। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा बबावबा अलरेडि साइन्स मेथ्स दंखायोब्लाबो टिचार दंखायोब्लाबो बेवहाय माने इनरलमेन्टआ ओरैबायदि बुरजा थ' बिसोरो माने मेकआप खालामनो हाया। दा बिनि थाखायनो बेबायदि फरायसालियाव जाहाथे जोङो टेम्परारि माने फोरोंगिरि होनानै जाहाथे गथ'फोरखौ माने मोनसे बेनिफिट होनो हायो। थ' बिनि थाखायनो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' सारा बे कन्ट्रेक्चुएल सिस्टेमखौ दिनै खालामदों। आरो बेवहाय जोंहा बर' मिडियामावबो होनाय जादों, असमिया मिडियामावबो होनाय जादों आरो बेंगलि मिडियामावबो जोंहा होनाय जादों आरो साइन्स मेथ्स बेबायदि धरन। बे मोनसे केटेगरि। मोनसेया जाहैबाय मा जे जोंहा 6 मान्थस टेट कन्ट्रेक्चुएल टिचार होननाय दंमोन आरो बे आगोलनि गभर्नमेन्टनि दिनावहाय बिसोरखौहाय माने 8,000 करिया माने सेलारि होनानै बिसोरखौ 6 मान्थसनि थाखायल' बिसोरखौ निजुक्ति खालामदोंमोन। खिन्थु बेवहाय मा जाहैबाय जे बेखौ माने एक्सटेनसन खालामबोबाय थादों गोबाव समनिफ्रायनो खालामबोबाय थानानै जोबथारनायाव मा जाहैबाय जे बिसोरो मा होनो बिसोरो माने दाखालि 2023आव जोङो माखासे बिसोरखौ रेगुलाराइज खालामदोंमोन। 100 सामथिं आं एक्जेक्ट फिगारखौ बावबाय। आरो 173आ आरो दंबावोमोन। दा बे 173खौनो दिनैहाय बेखौ रेगुलाराइज खालामदों। गतिके बिसोरखौ जों रेगुलाराइज खालामनो हाबाय। आरो आगोलनि गभर्नमेन्टआ जेनाखि 6 मान्थसनि मोनसे एपइन्टमेन्ट होलांदोंमोन बिसोरो आफ्टार एभ्रि 6 मान्थस बेखौ एक्सटेनसन खालामदोंमोन। बे मेटारा दिनै खिन्थु जोब्बाय। गतिके जों सानो जे टिचार्सफोरनि मेटाराबो जोब्बाय आरो स्टुडेन्टफ्राबो एटलिस्ट बेनिफ्राय एसे साबसिन बेनिफिट मोनगोन। खारन बिसोरो जिहेतु रेगुलाराइज जाबाय नङा होमब्ला, थ' मोजाङैनो क्लास बिसोरो खालामनो हागोन। साबैसे होनाय जादों? टटेल जोंहा 173 दं बे 6 मान्थस डेटआ। आरो बैयो 538 दं टटेल, माने बेंगलि, एसामिस आरो बर'। जायफोरखौ दिनै 6 मान्थनि थाखाय एपइन्टमेन्ट जादों बिथांमोनखौ इयुनाव रेगुलाराइजेसन खालामनाय रेगुलारेसन बेखौथ' दा सानथ'वाखै, गभर्नमेन्टआ हयथ' सानथ'वाखै। उनावहाय मा सानो बिनि सायावसो जागोन। खारन जों सानदों मा जे जोंहा माखासे भेकेन्सिबो दंखायो हिसाबै जुदि भेकेन्सिखौ जों फिलआप खालामजोबनानै नेक्स्टआवहाय नङा होमबा, नेक्स्टआव जोङो सानदों नैबे इलेक्सननि उनावनो भेकेन्सिफोरखौ दिहुननानै हयथ' जों डिसेम्बर बा जानुवारिनि गेजेरावनो जों आरोबाव टिचार्स थिसनबावगोन। आरो बेवहाय जुदि थिसनखांनायनि उनाव जों जुदि रेसनेलाइज खालामनानै जुदि जेराव साइन्स टिचार गैया बेवहाय जुदि जों बिसोरखौ एटाचमेन्ट बा बेबायदि रोखोमनि जुदि जों एडजास्ट खालामनो हायो, अब्ला जों हयथ' माने बे 6 मान्थसआ जिहेतुके जों 6 मान्थसनि थाखायल' जों बेखौ खालामदों। आरो बेवहायबो जोंहा सर्टेज थायो, थ' डेफिनेटलि बेखौ गभर्नमेन्टआ चिन्ता खालामगोन। আজি আমি 2টা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আজি ইছ্যু কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এটা হ'ল আমাৰ বিটিচিত যিখিনি আমাৰ LP আৰু সেকেন্ডাৰী স্কুল আছে, এলিমেণ্টাৰী সেকেন্ডাৰী স্কুল আছে, তাতে আমাৰ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ শিক্ষকৰ যথেষ্টখিনি শ্বৰ্টেজ আছিলে। তো আমি আজি
প্ৰায় যোৱা এবছৰমানৰ পৰা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছিলোঁ যে আমি এই গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত যদি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যদি কিছু শিক্ষক যদি আমি নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিখিনি ছায়েন্সত যিখিনি আমাৰ অলপমান আমি যিটো আৰু বুষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ বিজ্ঞান শিক্ষা বা গণিত শিক্ষা সেইটো আমি আৰু অলপমান বেছি জোৰ দিব বিচাৰিছোঁ চ' সেইটো কথা মনত ৰাখি আজি আমি আপাৰ প্ৰাইমাৰীত আমি আজি 272জন আৰু হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত 266জন টোটেল 538জন ছায়েন্স আৰু মেথছ টিচাৰ আমি 6 মাহৰ কাৰণে আমি কণ্টেক্সুৱেল পোষ্টত আমি তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছোঁ আমি তেখেতসকলক এটা লামচাম ৰেমুনাৰেশ্যন দিম 10,000 টকা প্ৰতি মাহ আমি 6 মাহত আমি চাই ল'ম তেখেতসকলে আমাৰ কি ধৰণে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত যদি পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ পিছত আমি আৰু চৰ্চা চিন্তা কৰিম তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা বহুত দিনীয়া পুৰণা এটা প্ৰব্লেম এটা আছিলে যে 2012 চনতে এটা BTCত স্পেচিয়েল টেট এটা পতা হৈছিলে সেই টেটত যিসকল প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকে অসম চৰকাৰত বা আমাৰ BTCৰ চৰকাৰৰো বিভিন্ন পোষ্টত তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট পালে কিন্তু তাৰে প্ৰায় 380জন ব্যক্তি আছিল যোনে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট নাপালে তেখেতসকলক পূৰ্বৰ চৰকাৰে 8,000 টকা প্ৰতি মাহত তেওঁলোকক ধাৰ্য কৰি ছমহীয়া কণ্টেক্সুৱেল হিচাপত তেখেতসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে আৰু 6 মাহৰ মূৰে মূৰে আমি তেওঁলোকৰ পিৰিয়ডটো আমি এক্সটেণ্ড কৰি গৈ আছিলোঁ আমি আজি 2 বছৰমান আগতে কিছু আমাৰ হাতত পোষ্ট আছিলে তেতিয়া আমি তাৰে প্ৰায় 179জনক আমি ৰেগুলাৰাইজ কৰিলোঁ তেখেতসকলৰ মাজত এতিয়া 173জন ৰৈ গৈছিলে চ' আমি আজি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি তেখেতসকলকো আমি নিয়মীয়া কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ যিটো এই ছমহীয়া কণ্টেক্সুৱেল টেট টিচাৰৰ যিটো সমস্যা আছে এই সমস্যাটো আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে BTCত শেষ হ'ল নিয়মীয়াকৰণ সেইটোতো আমি এতিয়াও ভবা নাই কাৰণ আমি তেখেতসকলৰ এই যিটো ছমহীয়া যিটো বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ যিসকল টিচাৰক আমি এপইণ্টমেণ্ট কৰিছোঁ বহুত জেগাত এনেকুৱা আছে যে তাত পোষ্টেই নাই কিন্তু ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু পোষ্ট নথকাৰ কাৰণে আমি নৰ্মেল যিটো প্ৰচেছত আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট হয় তাত আমি দিব পৰা নাই কিন্তু বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ শিক্ষকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে সেইটো কাৰণে আমি BTCৰ ফালৰ পৰা 6 মাহৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক নিয়োগ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলৰ যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হয় বা যদি তেখেতসকলে হেৰি হয় পিছত আমাৰ যদি পোষ্ট ওলায় অভিয়াছলি সেইটো নিয়মীয়াকৰণৰ কথাটো এইটো ভৱিষ্যতৰ কথা আজি একো আমি ক'ব নোৱাৰিম